Samoa tu mai ta I fulto matus e tena ne foi malo se o tato yo o tato tunu lo fa fita I tunga I tato nga luenga fa tu stala ya I fa fonta po I tato tunu Samoa yo no tulanga fa lupe ya mato fa felo atu ya ile nei tuaso I tapo inga mau so mato le a un ya e mo moli to fama le fa utanga le tato tunu yo ya to fa le fenga pa mi mal ka peneta ya o se tapo inga ya wa Samoa yo no tulanga fa lupe o alo o tinae ya ma tulanga ese mo foi avano e feia fa soa ya ma nisho tunu ya mo tatu paanga e pe tatu paanga masani pe mo fontanga ya ma tatu paanga pe nisila si fia la tunu ya ila ngona fata wa awai ile ya se tunu ma roto pulenga ile sa no ile yaso ile faftai ya isi tatu tunu ya ile fenga foi manle taringa maro ile lato sanga ya e fa leo tuai ya momo o nga lofa ya o tunu uma o le malo o le tapulenga ya se tato nu o tunu ya mese ya fio anga we sa o lo faima o lato wa a fio anga a te tasi ya pe e fa leo tuai ilona o telenga ya sa no te tasi fio nga tai o malo tai tasi fa dia ino lato fia tele ya malanganga fa aftai ya ini taringa malo e me se afio anga te tasi ya o lo o sa tani malo ya o nei ya le fa mo malo ta pulenga mele ai ngona ilanga fia male fanga itia ya ile taulanga foina se tato tunu e ala ile tato tu manga ya me se foi ya ile tato talinga malo ya I malo ta pulenga ya ile o le no ta inga ya nga fa tai vi ile tu ya ona wana me alo faitele ya ai lo tato tofi al tato fasino manga ya o se tato tunu pero sa mo le nga fa tai ya fio anga te tasi ya te fa leo ile nganga vi o le tua ya le soifua o foina tatu talinga malo ya la to sanga ma vai ya o nai fontanga o te tele na ya sa yai tele vai nga sa talanoina ya me uma ya nga ina manuia me na tinaina ya o atunu mamol file mu e atunu mole langi ia ona o mai le tato ile nei vai aso tato fe tutel al kabineta male tato malo wa state of emergency pe ona yai pe tai ile ai se tu langa fa pule dai il tato toma ainga ile se pule tu langa fa mai pe ona ya ile temi le neto sang fa tupe ile lo tolu lo fa lima a fai o mai a matal tau sanga fare tupe ai le pa sia le tala tupe e ma fai ona toi fa nga ina le tala tupe tau sanga tal wai fu fonga tala tupe sanga ile kwata mo na kwata mo na tol masina fa nga ile le tu se fa nga ile le vanga na iva ni mo ya ile fona kapineta ne va yaso ya ita tulanga lo tuai ya o tulanga masan tulanga ngase una tifafo ya tulanga la fainga luenga maratu ngaluenga fatino ya mo se vo inicio la fainga luenga ya onga ma training ya malanga ifafo ya me se tulanga uma pe no maseni ya tulanga na lo fainga fatino ya ifono kapinete leva yaso ya wani si o tulanga ya te talo I la fainga luenga al malo ya fa vanua nei taimo nei vai tau mai malanga ina ile lina fata tino tatu pache ta ua lenga luenga ya awale
le anga i luma ia mi se foi ngā luenga so tau au ia manino le palemene pe an silfia a umolona teipo le so ngafua tatou pache ia ona fa se elole ai komiti fa palemene a wale i luina ia ona nga i tulu mtanga luenga i komiti taitasi ia fa tala noa ia oa totonga o le tono tatou pache ia mga luenga fa tino i le tau sanga fa tupe ala savalia le nganga le ai tau fai i tatou ulo mtanga luenga ia ina ia le lei fa manino ngā luenga fa tino ia i le pa ia le palemene ala i te fono ia o tupe tongi tupe maua ia po le komiti o tupe ina ia manino le atunu ma o sui ma malu ia le atunu ia manino le atunu ngā luenga fa tino tanga luenga malo i le tau sanga al te talo le ia sa fai whiringa ro kapineta ia whiunga iulo tanga luenga ia si tau tua nā malanga fai titi tatu malanga ia ma le petau fia fai malanga ai fa mo tapinanga tatu pache ha umo foi palemene ma tano ingo pache ia ona te foi lei me tu nga masani ia alo ia no inicia malanga pe amana mia ia awan ia tulanga le ma fia ia pe ona inicia vaenga sa o ia fina ngalo al kapeneta ia ile nava yaso ia mole ole tulanga yai mo sit fia ile tulanga o fanga solnei ilalo le tasi o lima ia ele o tatala tele le fa o tasi o lima na o mea onga meta ua pe o tulanga o tutongi o tanga whai ngā luenga ia ngā luenga ta ua mta ngā luenga ma official malo ia me se ia unanga o tutongi o ngā luenga wha wau tulanga wha pena o mea na o avi i wha mua paua nao mea te tala i lalo tasi o lima ma ole no ta inga lena a vave pasi tatou pachi o vave alu atoa ngā luenga uma ona le tasi o lima e alu lalo emergency wa na o mea te tāua ele te tala uma e na o mea tāua i leva yaso ia e mawhai ona whaatinoina ia pe o lau te lenga lena ia pa ia o tusitala ia mai ia na o whaile tāpenanga mo le tatou pachi le tausang fau ia pe ona imo sit fia o le aso lua sa tang fia i le kapineta le tatou talo le tupe atoa ia mautalia lo ia le kapineta ia le tatou pachi aso torsfood lea ia le lo fa se lo la i palemene o la tal noinga ia le foi ne foi aso lua le sa ai umma mai a ulum tanga luenga ia ma to to ia win ili mal pachi ia mautalia uma ulum tanga luenga ala to pachi sa fa nganga ia ma wo fa nganga e mulito sang fa tu o le tala manuia ile o ia o aso ia tele ni kipi pachi kipi sanga le nei mol mauia fiunga i faululum tanga tele au mana o talia aisa wa lava fa soan malo ya o lo ia le deficit wil tulanga masan ya you know we deficit au deficit we lalo deficit ona tolu te si male 5% tato deficit ia mel ia al tele au sanga pe alu lo no tama ainga o sau ia tato actuals o tele atu nai lo le tato estimate ya o le memonuia na ya al fa no tato budget de pe o se o telenga lea ya tawa wili tuai ya ta penanga tato fa nga malo ya mo le silfia tato no mal tapo inga fa ta po ele singa ngase ya le fiona palmia lo moli mai lo faanga ya mai se mo nga lofa ya il tapo inga mau ya tato tunu mai la vai mo tele pa ia mo ngai mo silfia tato tunu o aso uma fa ia il fontanga ya le fiona tu palmia ya pola ma unei ma le fiona palmia ona nganga ya awa ne i se mea le o ia ilon finangalo te ino tato malo ia ina le fa polina tato no fa peua pe fa pena mo mero fa anga le fiona palmia
ya ma me tapo inga mau Samoa o le mo sirfia ya sa fai lo na tautonga i le vasu taruai ya i lo na au ya ma ua manuia mea uma le lu tato o le tenvelo le recover il tautonga ya sa lo e o mai ya le o tofa e o mai le aso sfulu iva terminei i le mai o lo te recover lo na tulanga pe na yai ya tato te talo na o le tua ya e ma fai ona ia na i tapu aoina so i fuo tato te tai ya me se tato o tunu ya i lo na ngana lei ya va aftai si bala le fifsi de koi mo se family dama o le pi ele a waile palmi le fono le so fuono le foto te le bali de so spumi te tulanga la o veatu o sa tu a fia mai le so lima e pe tai ule tu sai mal fi na lo fo mai ya me se le tulanga ya o pe ana so le uta tu anga il va henga le ya ona mana miana na pasi o nisi me uma ma tulanga ya o lewa wa ta pena ya i kabineta ya a miseli le fiona palmia ya le tulanga ya ile so soni me le tu il voi le tulanga le ona le pasi palmini e ui umala i olit mai lo longa ai de pasi e le sengal venga fai mo fie tulanga le tasi o limo fai ngala tasi o limo ya se fie man masi tau tu pe ona fa manino le se vai nga ni te wala lo sa utala ma tu ai tai masina o salva pe tai bo masina fo salva e li sio kita tu fala ia so ia sa tai cha sa se va e li sio kita tu fala au nga luenga na ta tu matu na fai ile mativa ia an velena le te tau fa tu le vai ta ai di fa tu atu pula fa kita nga luenga an tanga luenga te pena mai va te pena mai along ti tilo atu na tanga luenga tupe le of tau mal paperwork le mai lo no vinga misi le va yeso ina nei o tali atu e mau al pe no le proven fai na ngala hoteli au le tite o le me fa nga e fai la le mele tai va yeso no fai le pa lo tele amatanga le masina le me tele resolution tele va nga te inga le resolution le two state pa lo tana two state fai le amatanga if we resolution in human rights is if this resolution is resolution tele resolution autona so in the next meetings will you be voting against or voting with? So you're saying that you went to the meeting and we wrote that Toelupe abstained, but you were there on behalf of Samoa. Utili fai sa vote a ulu in melena au te fai se vote leo vat no fai le vote lumatu o la le tari o tate o bo muso e fai le melena leo o umana avel fe au le matu vai ano fai to fa mau ma e mo le ma e mana e fai le tato tau singa tato friendship or sister cities o le nu i mal nu i per matu tu ma no e fai matu partnership ma Hawke's Bay o me fia mai experience me tu a vive tu mato tu malo tu eu se fia foi le tato tu palmia pe me sa tu pui futia walum te me solo tu amo tato mato sa to fit palmia tu no palmeni nei te mi mai tu i van fa fai le to fia la palmia o to fia la tu pa no ta mo tangata yo la tu sui fai pule to fit ta o le taitaila e ona tofiga ia tatou te ai i le mavaila na o sa utala tele i le tofiga lana fioga mae o le so vai o le taitai i le ititi faafitaulu i le tagaluega tautala ma le ava tala ma le faaititi i le ititi faai mae e o ae taʻu le mavaina o vaia
Langa a tātou whaalongo, tātou mawhau nei, te ngau te itali te nofo i New Zealand. A tātou whaalongo mai a lungo le, o le whamasinunga le ne whai. Nā le tātou mawhau, nā le tātou lamana. I te awa unanga. I le tangata umu te utala ma whai te. A whapewa te itali palangi. A ta wa ai i a lunga whamasinunga, ma upu sa lafu i tonu whamasinunga, e fionga i loio. Lasa te longano. Whai te tenga le nā. No, o se tofe le whenga te tā. Ia, o le whenga te tā, tangata whatua tua i le atua. Mai le atatu wa ai le tau sanga e luafe, se fulu iwa, su walo. I nan whamasinunga. Pia se fulu, mōdianga. Le hima se mea. Ja, pero non fa penato. Non penato. Mele te talo pea, lava pea. Tato tu stala. E moni o tato ngalwen. Alo fa fonga le tua. Mol maule tua ya tato. Ma tato ngalwen fatino. Mo Samoa. Mo Samoa. Ja. Aftai? Lei tata lei ve sidia. Na, amon mole. O ke le amon mole ai. Na o tere ulo po e sila fia. O se taimi fa e mole vai esa fau le ai e tau o mai ai I le fale a o mafula. Mai le malo New Zealand. Ai tani malo ai lo chu malo po e sila fia.